ya kwamba ni wewe ambaye utaweza kuwatetea. Itu ria kihari hofanirie mitha ya kiririkano ya mumemerekia wa nenda-ini Albert Ojwang kanitha-ini wa Baptist Ridgeways Nairobi. Igongona ria rigwikinyitio ni nyumba atongoria kiuteti ona arata. Albert Ojwang uria ni mwarimu na mumemerekia wa ndeto nenda-ini akuire thutha wa kugirwo kwa mucii Homa Bay agicukirwo gucabithia ndeto irahaka ndoro munini wa munene wa borithi Eliud Lagat uria wiyeheretie wira-ini kwa ihinda. Nyina wa Albert ni ataririe uria murio aikirio ngono. Atimomos mang'eny enye kuom nyathina ni joma nogole dhoda ka nyathina dwa chamo lunch nyathi oting'o kuon kama e lwete. Nimesema pole sana kwa mtoto wangu. Alitolewa kwa mkono wangu kama nimempa chakula aweze kukula. Nyathina ne okong'wenyuka kata kuon. Hakuchuna hata ugali. Thegia wa riboti ya borithi kuga akwire ceceni-ini ya borithi ya Central Nairobi. Riboti ya muthurimi wa mĩĩrĩ ni ataririe anyamaritio gwata nguraro. Mutumia wa Albert ataririe uria maranirie mbere ya akuite. When we last talked, when he was in Central Police Station, I think I'm the last person he talked to. And his last words were, I love you, see you soon. So seeing him soon here or even in the mortuary, it really broke me. Ithe wa Albert Meshach Ojwang ni akomithitie aria magerire murio ngero. Nataka niseme ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote, lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao. Albert kikinindi kama inti. Manokane kimakwai. Usilale Albert. Mwena-ini wake uria wari munene wa watho Justin Muturi ni ugite koya bũrũri ũthinĩkane makiria kũngĩkinya njũragano ici itikũmũrĩkwo na ikinya mũthiari wakiuga ni marathagania njĩra cia kũhe akenya kanya ga gũtarĩria marĩa magereire moko-inĩ ma borithi. Using the provisions of Article 1 of our Constitution, we came up with the People's Restorative Justice Commission, which will be based on the African values. Gukire oguo mubunge wa Mumias East Peter Salasia ni akomithitie rendekithia ria mubunge mutumia Nairobi Esther Passaris ria gwikirira mihaka mirũrũngano makiria hakuhi na wabici cia thirikari. We are not going to accept it to see the day. Na hiyo tumekataa kabisa. Hata huyo mwenye analeta huyo mama Esther tutamwambia hiyo vitu you will have nowhere to see to discuss them. So Kenyans should not be worried about those things. Albert, I love you so much. I don't know if he's hearing, but I want him to know that he means so much to me. Albert akahurũkio kwao Kakuonyo Homa Bay gatano ga kiumia gĩkĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ.